Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru ndetse n'ayandi. Ni inkuru rero dukesha ikinyamakuru igihe.com aho umutwe w'iyi nkuru uvuga ngo Eric Prince muri Republika Demokarasi ya Congo imikoranire y'ibanga na Tshisekedi amabuye y'agaciro n'umubano ugana ku Burundi. Umushoboramari rero w'umunyamerika washinze sosiyete yigenga icunga umutekano ya Blackwater, Eric Prince amaze rero igihe akorera mu buryo bw'ibanga muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu mpera za 2024 yagiranye n'ubuyobozi bw'iki gihugu amasezerano ajyanye n'umushinga wo kukusanya imisoro ikomoka mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hashize igihe leta yunze ubumwe za Amerika ziyoboye ibiganiro bihuza u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse ku wa 4 Ukuboza 2025 Washington DC hasinywe amasezerano y'amahoro. Nubwo bimeze bityo ariko RDC ntiyahwemye gukoresha abacancuro mu ntangiriro z'uyu mwaka. Abo muri Romania barigoma batashye rero batareba inyuma. Ubu rero aba Eric Prince bo muri El Salvador na Colombia nibo bari kwibere rya leta ya Kinshasa. Reka rero y'inkuru TV imuzini muzingo maze tumenye iti abangaba bahuye na Tshisekedi gute, bakorana bate, bari hehe, baherereye he muri Republika Demokarasi ya Congo. Byose tubirebere hamwe, turebe bahembwa ngahe, batangiye gukora kuva ryari, bari hehe mu duce dutandukanye, ese bararwanira iki, byose turabirebera hamwe. Nta kindi usabwa rero uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu. Tubibutsa rero ko nubundi ejo bundi umutwe rero witwaje intwaro wa FDL ari bwo iherutse gusohora itangazo uvuga yuko ugiye gutera mu Rwanda, ariko rero mu nyandiko zawo uvuga yuko bisa naho wandikiye rero abarundi ndetse na Amerika ibabwira yuko u Rwanda ruteganya kwigabaho ibitero kugira ngo rubeshyere umutwe wa FDL. Ariko rero si ubwa mbere tuzi ko FDL isanzwe ikora ayo mayeri, ariko yo ishaka gutera igihugu cy'u Rwanda. Kwizera abacancuro rero ku butegetsi bwa Kinshasa nibyo byatumye Eric Prince ahinduka umwe mu bantu bafatwa nk'abacunguzi ku bibazo rero by'umutekano wa Republika Demokarasi ya Congo. Ahazaza ha Blackwater rero hari mu rujijo. Muri 2010 ubwo Eric Prince yavaga muri Amerika yerekeza Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, uyu mugabo rero yahoze rero ari umusirikare wo mu mutwe udasanzwe w'ingabo za Amerika Navy Seals, ugizwe rero n'abasirikare kabuhariwe mu kurwanira mu mazi, mu kirere ndetse no ku butaka. Icyo gihe rero muri 2010 Prince yari muri gahunda yo kugurisha Blackwater, sosiyete rero yari yaramugize ikimenya bose. Blackwater rero yashinzwe mu mwaka w'1997 imenyekana cyane igihe cy'intambara yo kurwanya ibikorwa byo kurwanya iterabwoba yatangijwe n'ubutegetsi bwa George Walker Bush inyuma rero y'ibitero byo kwa 11 Nzeri 2001. Ariko kandi isura y'iyi sosiyete yarangiritse cyane muri Nzeri 2007 ubwo bamwe mu bakozi bayo barasaga mu mbuga ya Nisul i Baghdad bakica abasivile 17 b'abanya-Iraki. Kuri Eric Prince rero ibyo byari rero amahano akomeye cyane kuko byatumye hasenyuka icyo we ubwe yitaga ingabo zigenga zikomeye kurusha izindi ku isi. Nubwo yari yaravuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyigeze rero abura burundu. Yakomeje rero kwagura ibikorwa bye mu bice byugarijwe n'umutekano muke. Nyuma y'imyaka 15 asezerewe, Prince rero yongeye kubura umutwe mu buryo butunguranye. Mu bihe bitandukanye yagiranye amasezerano n'ibihugu bitandukanye birimo Haiti, Equateur na Peru, aho ibikorwa bye byibanze ku kurwanya udutsiko twitwaje intwaro, intambara yo guca ibiyobyabwenge na gahunda zo kwirukana abimukira badafite ibyangombwa. Kwa 16 Ukuboza 2025 ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko Eric Prince ari mu karere k'ibiyaga bigari cyane muri RDC, igihugu ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump buhanze amaso. Ikintu cyashishikaje benshi kurusha ibindi mu kugoroka kwa Eric Prince
n'uburyo yinjiye muri RDC igihugu ubwe asobanura nk'igihugu kinini kandi cyiganjemo akajagari nk'uko aherutse kubibwira ikinyamakuru Le Point. Izina rya Prince ryavuzwe bwa mbere mu ntambara ya mu burasirazuba bwa RDC mu mwaka wa 2023. Icyo gihe ubuyobozi bwa Congo bwari bwaratangiye kwifatinisha cyangwa se kwifashisha ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya Wazalendo hamwe n'amasosiyete yigenga y'umutekano mu kurwanya M23. Bivugwa ko Prince ari we wagenzuye iyoherezwa ry'abacancuru bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo binyuze mu masezerano byavugwaga ko ari hagati ya Kinshasa n'ibindi bihugu. Raporo y'itsinda ry'impuguke rya Loni yemeye ko iyo mikoranire yabayeho mu Kuboza 2023. Iyi mikoranire rero ntiyamaze igihe kinini, ari nabyo rero byatumye muri RDC hinjira abandi bacancuro bahawe akazi na sosiyete zirimo Agemina iyobowe no mu Faransa Olivier Baze na Congo Protection iyobowe n'uwahoze ari umusirikare w'umufaransa ufite inkomoko muri Romania Horatio Portra. Abacancuro b'iyi mitwe yombi bari mu birukanwe na M23 mu mpera za Mutarama 2025 ubwo yari imaze gufata umujyi wa Goma. Nubwo ibiganiro bya mbere bitagenze neza, igitekerezo cy'imikoranire hagati ya Eric Prince na leta ya RDC ntikigeze gishyirwa ku ruhande. Prince yakomeje kuvugana n'abari hafi ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi, ndetse kubwo bivugwa rero n'abantu babiri bari hafi y'uyu mukuru w'igihugu bahuriye i Dubai imbere y'uko Prince agirana amasezerano na Minisiteri y'Imari ya RDC mu Kuboza 2024. Aya masezerano yari amaze imyaka 2 aganirwaho, ateganwa ishyirwaho mu bikorwa ishyirwaho ry'ishami rifasha rero leta gukusanya imisoro iva mu bigo bicukura amabuye y'agaciro. Iyi gahunda rero ishobora no kugura ikagera no kwaguka rero ikagera ku bikomoka kuri peteroli, gaze n'ibiti, igasobanurwa rero nk'uburyo bwo gushimangira ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Isura mbi RDC ifite mu bijyanye n'imikoranire by'ubucuruzi ntiyigeze rero itera Eric Prince impungenge. Ubwo yagiraga bwa mbere muri iki gihugu mu ntangiriro za 2010 yari amaze gutangiza gahunda itavugwaho rumwe yo kurwanya ubwambuzi bwo mu nyanja ku nkombe za Somalia. Yumvaga ko niba yarabashije gukorera muri Somalia yari yarugarijwe n'umutwe wa Al-Shabaab muri RDC, naho nta kabuza azagera ku ntego ze. Umwe mu bari barakoranye nawe abivuga muri make ati yagiraga inyota yo kwinjira mu mishinga abandi babonye nk'irimo ibyago byinshi. Mu myaka yakurikiyeho Prince yakundaga gusura Kinshasa, akenshi agacumbikirwa muri hoteli yitwa Fleuve Congo, imwe mu zihenze kandi zikomeye mu murwa mukuru wa Kinshasa. Se yari umucuruzi w'imodoka, uko yakuze yishimiraga kugaragaza ko asobanukiwe cyane akamaro kadasanzwe kihangana riri hagati y'ibihugu bikomeye ku isi mu gushaka kugera ku mabuye y'agaciro afatwa nk'ingenzi muri iki gihe, cyane mu bikorwa by'imodoka zikoresha amashanyarazi. Abamuzi rero bavuga ko ari umuherwe wicisha bugufi uzi kwegera abantu. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo rero intego ye ni ukugenzura ibigo bicukura amabuye y'agaciro, guhugura abakozi ba leta mu gukurikirana uburiganya no kurwanya magendu. Ibyo bikorwa binyuze mu bigo Vectus Global, aho rero ngo imikoranire ye na RDC ishingiye mu gukemura ikibazo cyo kukuba miliyari nyinshi z'amadolari z'imisoro iva mu bucukuzi zitagera rero kuri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kubera ibigo bigabanya inyungu bitangaza. Mu kubigeraho hari gahunda rero yo guhugura abakozi barenga 400 bagakorera muri Katanga no mu burasirazuba bwa RDC, ahanini bagenzura amabuye y'agaciro yoherezwa hanze.
mu mezi 6 ya mbere uyu mwaka bivugwa ko iyi mikoranire ya Prince na RDC yari imaze gutwara asaga miliyoni 50 z'amadolari. Hari n'andi makuru aturuka mu bantu batandukanye avuga ko amasezerano ashobora kuba afite agaciro karenze miliyoni 75 z'amadolari. Hagati aho itsinda rya Eric Prince rimaze amezi risesengura uko ryatanga ubufasha bw'ibikoresho ry'umutekano mu ntambara yo mu burasirazuba bwa RDC, aho umwaka 2025 watangiye imijyi ya Goma na Bukavu ifatwa na M23 ugasozwa no gufatwa kwa Uvira, nubwo muri iki cyumweru aba barwanyi batangaje ko bagiye kuhava ndetse bamaze no kuhava. Gutsindwa rero kw'ingabo za RDC muri ibi bice byatumye hafungwa benshi bagize rero uruhare mu micungire y'ibikorwa bya gisirikare, harimo rero Lieutenant General Frank Ntumba wari umuhuzabikorwa w'amasosiyete y'abacancuro. Ifungwa rye rero risa n'iryagize uruhare mu kwihutisha gahunda yo gutaha kwa Olivier Bazin wa Agemira, wari rero ushinzwe imirimo yo gufata neza no gukusanya indege za Sikoyi 25 hamwe na drone CH4. Iri hindagurika rero mu mikorere ryafunguye andi mahirwe mashya ya kuri Eric Prince, ahari kureba uko yakwinjira rero mu gufata neza no gusana indege. Eric Prince rero yakunze kunenga u Rwanda arushinja gushyigikira umutwe wa M23. Asigaye akunda kujya i Kinshasa aho agirana ibiganiro n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Congo. Africa Intelligence iherutse kuvuga ko yanahuriye na Felix Antoine Tshisekedi i New York muri Nzeri 2025 ubwo yari yitabiriye inama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye nk'uko mubibona mu mafoto. Harakibazwa rero niba abarwanyi ba Eric Prince bashobora koherezwa mu burasirazuba bwa RDC. Bivugwa ko ku kibuga cy'indege cya Kisangani ubu hari abacancuro be baturutse rero mu bihugu bitandukanye, yaba abo muri Amerika y'Amajyepfo, abo muri Turikiya, bashinzwe rero gukoresha drone n'abanya-Ukraine. Binavuga ko rero hari no gusuzumwa uburyo bw'imikoranire no gushyiraho uburyo bwo guhana amakuru na leta y'u Burundi, umufatanyabikorwa w'ingabo za RDC muri iki gihe. Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tukaba dukomeza kubana 5 kuri 5 mu byegeranyo nk'ibi ngibi.